kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro burito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro burito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro burito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Oboro bugari to konyara komugani to konyara gocharo ko ikere to ekechararo kidege tambe to gosensera to konyara aiweze kani ekiagera maisa ninki netaya neli ngana liaye adera majali moyo lietalia enelimo igakurukonya sai evas nernaso metera kina chira ngakyuta giteko gedi kiagera ni bibiri ngikore tata ko bwato ke igo omo igo bwata naye inche nataka gosoma kibunge getinde tyorese kende no yorake ugentara gekorere tete kumanya somo musike egetabu ky'omurandi 10 na kianda egetabu ky'omurandi na Ecclesiastes 10 yes ochagere 10 na kianda ayoso 10 na kianda yoga emeyega yechindagera nigekore ntomogoko na edivai nigekokora omuntu bweigwa buya na ase chibesa nonyare kugura ebintu bibionsi mbwanje nkoire na inchonso amerike bungo kiaye ngemeane intebyo somereke bungo jitedi kweresa kende asama sikari nyasaye Ayubu 36:5 ayoso mumustadio itokorane Ayubu 36:5 yes kitigandi getabu kia Ayubu ngira ngora ke kera tini mwanga soko uri bibilia labora Ayubu irenga 36:5 isano yes please right nteto ya nebuya okay umanya gosomegete egetabu kia Ayubu neroria oraruare de sana yes mukaya kamutenga ramanya sawi kwabikire context yengia sana inga despite ibintu byose kwaereze kubuna ukwana rora nyasaye nigaro munguru ereta chaye tionde tirabo yani no babunorabe tago chaye imagine abantu nabakura it off tago chaye neba nguwa chite kirasi kia mwanya abantu tago chaedi oinya sai bwana uya bwaye no ere no munyanguru tuwede ere no munyanguru nabwate okobwa bwo chayo muntu because no munyanguru but tachaedi onda lakini nkitotali kwegerera magara nyasaye I don't know abara ingiye kwera bakwigungu alimo gereja sauli iguru paka barabuko bakondora kina ende batete ko muetani no munya bibendo mugundo lakini I'm telling you nyasaye ere bintu ngukwana nero mayete I'm telling you
Na ende nero maete bibi yao. We cannot judge you una mwanya bantu tonyale. He is almighty and he doesn't despise anyone. Bana. Igeko chaka ngarora. Behold, that's like behold. Sijui kama uko na deni bwana, tuingie magazetini. Deni moja tu hapa. Haya. Tafadhali kwa heshima. Tekeleza bwana, tekeleza. Kitima etio ningo, lakini context yonte biga. Eke mambi sana ngesa agumi. Chia mambi. Yeah. Igante binga. Ayi message ya ndo kuchika. Kionte binga kwa ni umuntu kete bugo kumia iga. Umaite to kumanya umuntu nyenjo kiale sale. Agi. Asa mabira yezo. Na to kumanya gwetera gukora igonkiura konyo muntu. Thank you so much. Ocharu mugaru rangora. Ega wari tukichi gurugori. Onese moyo muntu goria marubali. Ya bolded kindly. Anje mwa to kora mambi. Ya bolded actually I have so many texts. Ori jijingo. Yenge njende esimilere mabere kindly. I will do that. I'll find it. Nafikiri tuzame ndio. Mwanjo moderi karibu sana. Ane byaka basinzia. No, I'm always very sincere. Mbuya kwigeri ko basinzia. Giye to yugo chandera. Tiye kwesumbwa. Me I gave up. Now that Nchina kangaineri kale sana na wadeti ali na jitenka give up some years back. I gave up. Ngione tuko yeah, I'll tell you the truth, you have a problem with it. It's your problem. Yeah. That is it. Njebuna botambo mwacho moteri ko bukwane bwa gazeti ya Taifa Leo gere yechitali kemero 21 eliyabere na Jumanne gose Super Tuesday. Lito yechitali kirone 21 cyumutinyo yo ogatano na kabera so mwaka 2026. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unenda muungwana ni kitendo. Kwa kwa ni gazeti na The Daily Nation tariki ya 21 mutinyo gatano na kabera mwaka 2026. Lito kuliko kunga Jumanne. Ose Super Tuesday. Hiyo sasa Super Tuesday. Kweli kabisa basi super na kwa heshima ya ina yake tupatie headline. Untouchables. Inere headline. Litikuliarero untouchables. Abantu batali gokuneka, abantu batali kwerukiara, abantu batali gokunwa, abantu batali washoli kungambara bi. Na baba chioncho kagi mbali gokunwa chiono chibara sioro kagi na bakore bichiene mbali gokunwa. They are untouchable. It's a very sad story, my brother. Kurwa sensembeli ya Olkalau. Unko araba abantu bagotara n'ikibunduki bagotiachora anyhowly. Bakuruta bakamaliyo kikurusia malige sa maiso. Babuate chigali chinkongu. Up to now. Serikali yeremo yebwata baka DCI, yebwata baka NIS, yebwata baka abanyanyimba bwata chibunduki n'eki uniform. Nobody has identified abambantu kibale. Ebwato mu waziri bwobolendi bwaime. Yes. Address ya watu mu Inspector General of Police uwakaruna bananchi. Yes. Oira mamulaka. Oire baka bakonyi bae. Yes. Paka asa yayo egeta siningero ke bwatu mu OCS. Omo Inspector General yo inero taba abanyanyimba almost 1,000 police people in Olkalau. Nto bwatu mu County Police Commander Onyandarua County. Pako mo County Commissioner. Ole chairperson ya Security Council e county. Mbamanyiri bantaba ba ochereta abantu bakabakorre bikone byo gukumi Olkalau. Ingano eno motayo bwatirwe no kimugano yo kweresa. Egiagera mbali gokuneka. Yes, they are untouchable. Na giuko bwata abantu batali gokuneka murai neva naye. So who are they? Igono bara babuete serikali hiyo sasa tunaulizana hapa. In fact kwa bori ngende kina kiyo mulikio yako bori ga sepeji akanenga ki are they above government? Sasa seriously ekiagera njenanya kumengo mundorana ndo buete serikali mugano ni kola sepeji akana seka seti ya The Daily Nation ndarusi ekiroki yaji yazundoka ayaunia tigajeverali wakwa nilite ko unia wahuni waheshimiwa wahuni waheshimiwa
Lakini aroga wahuni ni machambazi ama ni gosene ebibago. Ebibago bisikire. Kiagera mbiri gukuneka. Na kibira abe mbibe bisikire. Ekemogo tata ke ekemogo kera getibunduki kojigoro. Atinge bichane ere. Okomo kwegere tigari mwamuti abegete jacket kenga kirabu asama zikania manene. And let me tell you this ekerogo liye nteke bono analytically ndio no chenjere yabwate bundukiga yes togo ndingo ine le person togo ndingo ino muntu kururo sana ime ubwate bunduki enjere ngabune yo no muntu ubwate proper training on how to handle I tell you never naye right now toko kwa bunduki blindly you cannot. Uikobe train the basics chibundu nga kigutumeka na kadhalika. Na ende ikiratumeke to komo. Yes. That is na ende nga yubwerete kuikira gosoka rati ko yetumeka. Nga yubwerete kuikira ko yosoka nkoro chebora bwalia matanga bagwesagarake wacheki kusenchiro. You see? So dimaega wacheki kusenchiro. Umeto utaraika soko soki bunduki brigadier. Utaraika soko ya soki especially one pistol. Utaraika soko ya soki. Goikora assess situation again they can get what ko soki bunduki. Ngoyo ngosokeria. You see? And that is why in the wisdom of serikali lichi kulia roseti kulia uko hando chibundu. That is it. Onye kubwate a personal gun. Yes. Roko ewe license. Yes. Emanye kanetinga nyalebe na bwate bunduki e type weye. Ngwaro chitate bunduki yomo na chibi na agre mcherule. Ego sira. This is what I wanted to say. Na se police station. Keroko ewe bunduki kusena amanda manale. Igogo saini isenga na ire G3. Na masasi 40. Yes. Masasi yane. Keroko ira na you have to account for it. Na ira ndiye bunduki eli na ira. Amasasi na atumekane elimo. Ne reason watu mekara risasi elio. Bona aba. Chibunduki echine chiara you can account for them. Hamari kibaru seti chibunduki echi. Ase police station ki. Na ende bago chitubeka maiso marole y'abanyanyimbo begete uniform bono baro. Bali ende in fact bakabaochera bakarembara. What are we talking about, brother? Mwanoni gora se picha kana sega seti yega. Wahuni gora aralia. Wahuni waheshimiwa. This is sad. Chigali babwada chimwa mulendo chinamba plate no chira nchianya gokore rukende kende nkeyo muntu tayobekiru byara bakimugano tigora ale chitorogone ase picha ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Yotugekere. Na yotugekere duve na nyomentri. Epeji ya kabira se gazeti ya The Daily Nation a very sad story ngana kibona wanafunzi bawe join chi university bali bategete go apply chi scholarship. Iguna mumuligi yakotebaga students kill gere in quotation. Yani bago itaba yule bago ngainere they fake. Yeah. They fake. Chene taka. Kaki. Mama tayo. Kaki omusega oro ole moyo. Kaki musala ni 1995. Tayo. Chene taka na kamili. Echera lazo mira abantu bagokore mejange kenyoro. Kaki. Nkonye. Wana bago kelitira moti zaki. No, I know muy na hotegera de jumba ko sekero kidi chiba sukale kuli yo bwaro ile zukuru. Ikakali kite gatoyo. Okwete. Eka koneke pa ko makwenda visiting. Akiri yeso buraza le diaja kakiato koje kiagera. Ese yego suka bwango sana bosio. Hii dunia bana imenishangaza sana late. Hey. Muga no urase page ya kamera my friend na otegera epeji akatatu enkie gukwanaga no nyoreto mungwana uri kurukwanga Albert Ojwang no mwalimu urenga no kalenge blogger ni blogger no mwalimu urenga no ene blogger ya renge akabwato akairwa se police station chikamoirurukia dada akatoka kwete mysterious leba nyimbo bakateba ki ngano mu basokano no nge ya akirito mutu asenya simpaka yani committed suicide bwani kinaki aye yachagete igoro wono a witness ye monero yangi cyane tikiagera igachita karwe testimony yo gukuminga ga akirito esimi no mo yes oyo resakt igara no arkotini talam akamotebya no mutala mubwambangana ye CCTV kind litagando le kamera ye dilitie binte byonse birema endanga se control tower ali se computer elia
rusi ji video engenje yoli karabo aba yabaliki batayunga delete ya camera ye pirusi bintu byonsyo. Do you know technology is here ikiribonega even if you delete stuff there is a way we can recover it. Okay, ekero wa delete yebi. Bona kamanye kuri kave video yebone yako ba played as a code. Abantu bagayichana nga we ekoro kina kyabanya nyimbo gete bago so as sell bago act mysteriously. It was a sad story. In fact, mo no recipe jagata to igase gazeti ya the. There's a lot into that. Haro chibaka DPP director of public prosecution anaitwa Ingonga somebody. Yeah. Iganchera netengo bo Saidi Mboro. Yes. We sign. Yes. Wole wathi concrete evidence. Omada karo DPP itabire iko. Igo bono ta kunyara go. Igonchera teyo. Ente kinege tingu. Ente kinege kere kebo kinege ntokibuga kere very sensitive. Yes. But so long as you mumuroli familia yenye orobo ene bwabo. Justice. Hali si hali. Mwaziri bwamangana yechinze chesiko boigo oromone babo waziri Musalia Mudavadi igasabire abasaye mbabase kuwanja gutumeka gesiasa. I was just trying to imagine ngomumuro ibona akwetebire, you know. Yani bintu by'ukumisana. Anyway, Omo Inspector General you Douglas Kanja. Bwabanya nyimbo. Omo Director DCI na kyakoroku Mohamed Amin. Igo bale bono iga aseke gambiro babwato monyogiro mokongu ekiagera mbara producer abantu batatu bamise tikorwenga kibabwate to last month. Is it last month or yeah, last month. Ase pechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo, actually pechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo, oyo kabeiro mo deputy president oyo bete impeached okonyora most of the time utimugeta alibuwa yewa munyoro gukwanira Rigathi Gachagua tata iga alegania abantu abanga alibuwa yekurwa se igesagukia aba Kipsigis aba bakuruga South Rift. Yes. Wonegenteke igokia retire susovene na sumura ibwense ya Kenya mosike Dr. William Ruto bako amwire gokoraki oigaira ate ari yetaro ya yake obangireza bali go chiyobono bono bunakwira na Kenya umugani mukunywa sepicha gatano gatatu. In fact bunakwira na Kenya kurukurwa sachiete igabangete guchia Met Kericho, yes, Narok na Nakuru. Yes. Aliya sabantu bali baru bakagenda korora bakakwane binte bikongo gali wa mugabo. Chinseme chuma de chiko tebekana koba South Rift. Chingome chia ye kabisa. Yes. Huko ni bedroom yake kabisa. Lakini ngakibachi ete ruti libono kata kete kwenda kuira ni obotore wikera na barabu nkolera balenga gi data ga ki promises kwa toete you excellence intrachiro raiga. Ati ahasibachi tima tinga kibachi eto. Bakwanda magana yo gukumia meeting eri aba I think last week. Ngoro chino bakogena n'echiro lya salia. Mominchori is a very busy place as we are speaking. Umuntu naro agete iriyo photo korugoro drone. Yes. Enjira jiga alipakiri wa Munyoro. Ebikaro bigo korwa sali kwa zamu. People dismiss Rigathi Gachagua. But I think there is something about him. Kara kuone gento kelio keirole kero tukukwana siasa chiake jabone gato komo igino kogendere tukukwana kura Rigathi Gachagua ngwa kwane te igoro ye mamba gosuka kwana negiota I don't know. Oh yeah, I remember. Statement no retrieve irole abongo yiroraga anate betenga ki egiote kero ge koruro chinyanja tima de usenye kibo kangale lakini dige egioto kerunyanja geche kegotebi nge mamba irwarete no get out ate no kiaru no ge koruro akiri otaba ro aye to yoro chira no kiaru no kiro ge ote mamba irwarete ilibeti rona maje ngira kamuka no kiaru ro mamba ne nyariku agi no meto kiegenda azmo kiegeri kya no kiaru ije ko de ro korwa Inkera toro vote ruenswe. Gachagua igwa kwa actually mugano igora se beja gatonda kabira sa atebiri bono supporters ba batike ku attack the current deputy president to kuma Professor Kithure Kindiki. We don't understand how
Decision ya very mad. Siasa. Iwa. Linda mwananchi. Asepechi ya kane. Me. Linda mwananchi yekora una Edwin Sifuna. Yes. No ale James Orengo, Babu Wino, akina Caleb Amisi, n'ababunge bano are Richard Onyonga omo senate we county ya KISII. Yep. Na are Anthony Kibage ndi mubungo kitutu jaje South. No are Cleveland Banagisairo kura kitutu masaba na omo Sikoyo kurwa bumachoge borabu obadia barongo. Bono data ko bate birago ntagete nsome talinche nabeka igo bate banga bono Linda mwananchi yachakire kuruba chinswe chinene yani yachakire ko ndatebe yachakire ko otwaro munguso kurwa sabara ikikuru chinse mogete bakuna gocho magegugete bono ngote babara aigatia magegwayo no haru musene tabwe county ya KISII mo Richard Monyonga ekero barenge chinsemo iga iguna bagote baga iga Bwana Onyonga alikuwa mmoja wa viongozi waliokuwa mstari wa mbele kumpigia debe Dr. Fred Matiang'i alipozindua azma yake ya urais, lakini sasa alimuunga mkono Sifuna. Akatebaga mdogo wangu na rais ajaye ni Edwin Sifuna. Unaona? Ukifika wakati wa kupiga kura nitampigia yeye. Sio maneno yangu. Nimenukuu gazeti. Haya ni maneno ya seneta wa county ya KISII. Can I tell you something, Dodos? Ndio. Tinkageretigo se egentokeria mumoima kwana. I don't speak for him, but I'm just saying, tinkageretigo se enchera abantu bakirire ki abere serious nganda bokiarenge intended ko I don't think so. Because ekero in public speaking, ekero kwana la isiegi round ye kogo kwanera. Yeah. Atora igo monto tubwate nyarebe. No kwane gente kyao. Ngakiora iwuwe. Tuwabere to goteba abotambe ngaki no ena matanga. Ayego kwa iruri ogokwa na matanga. Kara asesi kwanza ngaki. Ngaki situation niere. Igintu bantu bagotekera ngintu. Isanga pire to begin with. Ngia banta babatagete no ena guriba kankwana. I don't think it was a momo meant again to clear quantity gali, but to please a crowd here because ne kiali na mwananchi kiali ngeki wa that one. Momo batali na Matiang'i several times. Yes. Onyago kwa ndeke yao kerode na Matiang'i. Na ndo nakuuliza hivi. Onyago kwa ndeke yao. Ya na kiko kubolika kingi what did we expect ya kwa na sobo kudano linda mwananchi. Talenge gai kekero Matiang'i achaga ke umbu talengo. Nili swali ngakinga ngayalenge kiagera by the way sabantu bali bako gendie gali umuzike Matiang'i kuchibosia Richard Onyonga no ari bosia abuko aburi swali ngayalenge kiagera bacha chusi talengo ko by the way libaya ko na babasi libaya na babasi kwa muroje mwana Teresia he wasn't there Matiang'i nalengo mukudana onde naende gosengai ase balinda mwananchi agenda Nyahururu nali bakale Nyahururu bakagenda ali seba igose tunaroje. So siasa na kuko tebanga niba se kogende go chenchia anyway bado tunasubiri tuone mugano ino ora sepechi ya kane gazeti ya Taifa Leo n'abanyanyimbo igo bamutangeto mu sacho yo mo yo kagere kumuita umusani oye umunyaruka igo batigane to mwako yo mo etire omoise ko yagachia kanyoro umusani oyo umusaye umumuromo ya ayo ora go seka saba ya namba no kereza no na bokire taije ko kereza bona bokire bono mpaka umumuroyo moya mpaka chikare to munyaruko yo ngagi bono ne rure ko gende ruti ya muino bono muso munyaruko yamenyete umumuroyo ngora chiaro na so umumuramenye to munyaruko ngo chiaro na mbali go chika no mayete kiagera abantu ko banja ine I'll show up anytime. Oye tatu kwake siminga kibono kwali yaiga bono kwa mwanga ki muntu ikimwanye tigangende bakanyomba bono morore ko seno ale murangu wosiekire ko tema gusukuma ko soime Chabiyaze yabekire yabinja abekire yansi kanyoro munyaruka agara irense asiriti bugima bwaye she was dead alikuwa amekufa mayo no musani oyo kalenga oyo no musani oyo mugia
Omunyori rokwete. Bono yo kuri kuno uri omukoro ikere konye bitisho byaruru byo gukumia. So bono yo bwatire no yo mukoro. Yeah, we've said it before ngaki. Ekero watigirutigeka. Kyo wezigekera mono bono. Let me tell you. Heartbreak is painful. No. Listen, again, don't that one get heavy. That's what, a heartbreak is painful, yes, but try as much as possible to wasakorokan devastated. Hide your disappointment and your frustrations. I say. When you go konyara, because the whole world should not know what you're going through, bro. Otherwise, oyo chiete bono gako igubu yangu muntu oli na mutiga achandegete. Show confidence. And that is why nkebwekani na siasa so bwanga ke point igwateba. Abantu abakurusuwa sichi committee banya kukura butabe nga bantu sirie committee ko kukura. Ikoko muntu oli okoyete committee ngaki ko chinkuru nchira. So I think naye ko kwatikiru na kwateba nalingo post nengo konkoragira my friend. I'm saying a name kongu. But you know some things you just have to fake them back up very real. Do you know that? Nakuelewa sikupingi. Like, but I'm just trying to say equally ngaki na bora ngore na ngoke yesinye. I'm telling you the yeah, we are not succumbing to disappointment. But equally oye kumaete tulitayari ile ati oye kumaete kore baje yo onye kumaete tulitayari nagi ile ati break ile to konyara koye bibanga bundi bwenda koba kusitobuka ati shoko buzaba jisa ine uradiri nero urugera bona bakomo era maraba bakongo liyaga buyo beka tata ibusha ndiankoresha sana ende abatu babiri ngitota kwara igoro yasha brigade yakara kwana igoro yasha ndigantegerera abikire mutambo nese uno mukano wowe cyane sana ndugu yane kikwana igoro yasha sepeje 10 ndocho mu CEO shaga iga na Mwangangi igeko tebanga hospitals demand answers over shares 2% deduction chinya kitali chibesa chiri babwente koe unasha ndio chinya kitali chia discovery nga ane pakana chiraganto nkona chibale 2% onda atari koereza ne chia kingoyo ukona changa ichigo chia na kibono baboliria ibatete kumanyangi kegendera 2%. Okay, karakora chiri babu chinya kitali chibwate ke sichiairwe echina chiri 2% uchiai engona chete nga ichigo chia chikokora kasiki. That's what they are demanding to know. Kenya is our country and Kenya is our business. Ili niweza kumaliza katika gazeti ya Gabinga Tuesday, kuna yale makala maalum aseba kulikira igoro ya magana healthy nation bakulikira igoro yobo cheno. In fact bako tebaga iganga ida kombera gaiga igona gocha galana kulalu irrigation scheme ya nyore ya akirwe jeki sana umete sali gare more than 300 acres to wata mashirika buna bono nyumba agri selu na aldara chiyo che watera ne serikali ndiko konya saigo si aliri melia match health nation ikako tabanga the medicine you trust may not be real. Chiko nini echabantu okogenda kwagora over the counter utarali no emunya gitali yani ogende tenga kera mutunga tinga anga gosenko nini kinto ikotangase nda kwaenda kwagora kuchwa kwaewa it might not be real ngano mugano yo tablet aboko iwo bosibwengire bakarozi wenda tere talienda tere and imagine aboko bwena. That's how powerful your mind is. ngwaro je COVID-19 mungono ko liya maja ko tanga bantu jisindani. I'm telling you kendi yonse nje na chiri ko gadensa igoroje bongo igora aho gupimira roboko bwena monyete. Yes aye gini Kenya oko bwena Kenya oko bwena. You know, for the longest time eko ni nere na manyete ni nyenyute gonkora kende nande na kabweni the completely yekaronko nyenywa kero munyagitari acha kongeresa ngabona this is the best pain kila to was to prescribe limurwairo ndibwenzi what the symptoms cyo mutuku mwati and everything ngajenje mind squeeze na ronko na bwena the same drug
Nera yemo. Iwazi kazi jinge sana. Mungwaro na dedi kako yetume kamande maambi. Nere yara trend by the way timaitu kwa. Nere yara trend chika tosina kibayo rogete. Timaitu for what reasons? Ita watu wako tumeka zikare vyo kumbi. Ngomenda majira. Tiangu bwato ketoro. Chirakura ni na yale kazi imesho. Wale ese ya England ya nyolire umo prime minister mo ya akoro kwa Andy Burnham. Yep. Ngocha kale mirimo nabo igense ya Buganda gwetero mura ibwense yo gweri kaguta Museveni ikobono bago chikomo komo mungu na rawolenge generali koro kwa Ali Moses igara chikokolerwa matanga amanene sana bona ali Raila Odinga mungu anaro kurukunga Sam Yenda bona anyorre message ile Sam Yenda awonte bigega nga giunkwaneli omongi na Grace Oagale kurwataracha village no mugako ye Richard I think you have I have the same message nabako Sam Yenda is it nabagwani okay nere inali kuli kibona agora nigeta sineke mugie TV mungu ano yankonya tasigete sana ndeti kukwanaga is a good man Sam oyo Sam nkware kwancha lende tobwekane warozi uniform mbuya uniform ngana nibi yato se dondo to kore ndeke asama aberanya saye yeso bonazale agi ebintu binde mbire bigoto engera togotakiro kwaga tu bisa nara omonene sana gakinganje kwane gaki etima so gakurukunga Evans Mutuli ate uruchinsa mu kiri kya monyerero ndio aho koro bisi ya CDF ya ayase ondare mpi Jarango Langata constituency pale Nairobi ndio akukisia ananiambia bro you've made my morning. Nashukuru sana Evans Muturi twende kwa dondo haraka upesi talimu hapa montoyo ugokwana no bolemu warazo monto bolemu no bolemu ezibakero rosada egejule kugura magoronse ya chire moino tolimonto ahora onda tuaro uova quiero bolemu era yo meta ebuka okay anyway Chemalal Kuresoi Kericho County Chemalal Kuresoi ko ni Kericho ama ni Nakuru County. No, Nakuru County. Nakuru County. Kena maeneo moja. Iko karibu mpakani. Iko ogosora chebisioni bosio asinaro ogosora gosenche psiri gosengai ni muri nyabwanga namanyeta. Osmanya nda Kuresoi ya alime. Yeah. Tindeko very serious. Kedo ndoye omunkwano yo momo sacha bwe miaka ya gatunale people abate familia yae akachaga twara obosani no musubati mo tinda mo qualify koba mpango wa kando ikigera esababu ekogerabe mpango wa kando terarugwa igote ndikumuruka mpango wa kando so ni rafiki wa kawaida lakini ni rafiki wa kawaida lakini wa kike bono tochimbaro obosani bwabo bana omunkwano yo musacho yagaikaga kwa ghafla ekeraku ghafla alikuwa msiri sana jamaa alikuwa msiri bwana bwate obisio bonge sana no mukayo monyene original le main kanja bwate bumanyi bu yata mumanyete buya bintu binde iga asage tibinde taigete kubimanya buya ekera tabi muntu liko tabana na gukwana kende gensi matanga tata takabeti musangirika no genderete musinege ndete ko moderate matanga bona musio matengo ikirara asigita ndova ne musiekera ya andirova abantu mbali batali gukwana ku kibusiabo yes you see musubati yo tali gutenena agende bakabusia alirioka atebe kindly MC otaraenda na likondo gaki iko nako bwatire chindo asama zikani ya manene gaki nkwa nengane ye moyoka oyo nyamesanju bono oyo oyo rengo musani oyo
nkwane gaki ngane yeme nkoro ya nebwene endwe yani niseme initoke kabisa timba nege tigange kwana isikuria isa asomo sangerekano mbele ya kadamnasi musigo kuminga ki oyongo na nasi kiri wonda aruga iga family base konsonga kore kana majiko yangete ngarainde kokwaro sibintu byao musie kari yake kururibaga kiara tulishwa yago kwa ndara kwane ngeto kimoda kwa yutu yugumi biri anya bantu chinkora bantu batagete ko tata musangerera no kare hotaka gakororeria gaki moe kuraje moe tiga kwa na ikiri kyos kiriara kwa we are ready for that pake family bone kenyora gatenga gaki mwaya kwa tiga kwa na ruabu musie karuri kono shingo upande ali karage kuri invite ate kumubwadira agaterene sema sumu gako gaki ena mukune bwage sigino ga chaelire umaetaka tebaiga buna na abeira somo sangererekano oyo sign language ne romanyete mono na research ne bintu binde kumanya ni manyete obuno bongaini bwana taibora bunaja kuralia egento ndete ko batebineke abantu muramweburiria amaburi amange sana igoro yo mungwano yosirire bati konta getemba tebya rero nonye mukayuri kara start tamaitu mungwano iyo omungwano igombwa ate chisiri chiaye chinyingo gokumia inche mo manyete so in short mundu rade ni familia yaye na ende ninche oje mukayo gujigwanja inche ntu arenge kende nere atukuwa na uhusiano wa kimapenzi lakini alikuwa rafiki yangu naende nagantabiri chisiri nyima ede bintu bya yasebire omosangererekano gakira kiri ense gategerera no bangina bari kungungura tata bono bagatega amato bagakira kiri iswali neli siri kiche amanyete na hande nchira kia kumanya jisiri musajo bwate mukayo bwate kumaisi no ni maswali watu wanajiuliza hiyo inawezekana ni watu wanajiuliza kana sana na swali likiulizwa kuna jibu tuchiko watebire ngonya alekanere ona somo chando chikuruera chisiri chinchira kyako chiko chisokia oyago sokeli ningo ngakijira chikumuira lakini nchikonye familia ye na bagoteba thank you tiaji watu ka in anyway ayulibaga yeah because umuntu kure garaire nsabantu mbali batikarete bale moyo kero kende baganetie bintu ebyo atebetio yo birasegete that nobody knows. Do you know why the government ibwate ngento kurunga unclaimed assets authority? Najua sana. Ndio. Najua. There is an agency ya serikali unclaimed assets. Yani ngento kete kiaberera abunde tayo cha gukibwatia igo bako kitangasa monyene tayo serikali yaira. And some of those things nebintu montago leta arumo monto obwato bobisi bwo kumye family yaga chande kete batita maitingo bole mombole borasegeta. Chibesa chikale chibengi. No ne pini mbako manyambali getu no next of kin. Akia sawa zikali ya marene. Kolente vega. It could be controversial but nekene. Samson we Bibilia ndio nyanguru olengo bwokumya. Ali gutagandura abantu. Chinyororo butora. Nguru chiyogo kumi my friend yogo. Ogotogore bigitobe kai rekotira nabye bigitunwa. Esimba gari kubwata igotandura iga esimba. Ngakia ruete Syria ye jinguru chiaye. Kai. Ngakia ruete Syria jinguru chiaye bro. Ekera abantu ababona akabasinya. Yes, osinyire pi. Inkikia molete down. Tata bakaliki bagahete nsemo ya moino. Ayi abege tu akamanya gukwana ibintu byo gukuma. Ngayi adelira gosaka reko mubole libo bisiobo. What was the surrounding environment? Situation ni kibalenge. Paka akamwa kote yumu. Ege ntote tukukwane nteke kongu. A man can say anything. Tinda dio corazón. ¿Cuál es el día? Tocó, ¿no? No le casi tío, ya estoy mal, muy mañana ya para la vaca se quiere.
ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero.